dira angal andugol gal dambugal do ko gal do watti temetate capanɗe joyi e ɗiɗi babu nahayi dambugal yewtangal fi haɗugol anil bawli gayi bawlugol hibbugol ndiyam wa nahwi e ko nandi e muɗum fil ma'i rakidi e ndiyam dembuɗan ɗan ilata argol tawa ndiyam no dembi nokkugo ko weendu ko wundu fere ko basin ndiyam no e nokku no dumbi ɗon no woni ɗon no dembi ɗon no deeƴi ɗon ɗan ilata ɗan ala ilde few arawa bawla ɗon o wi bawle e ko nandi e bawle addugol soɓe wo soɓe hibba ka ndiyam ɗon ɗan wuppirtake joni noon no wawi on tigi si ari hibbi soɓe e majjan jilli soɓe no wawi o ronka andude few no wawi o andoya ɓawa ɗum wonne ɓendadi ko huɗaɗo jakkaɗen sallikiɗo ndiyam huɗaɗo goo no turinɗam dan ɗum ɗo dagaki waɗugol few waɗɗan taqyid wonde ko ndiyam dembuɗam arrakid rukud ko dembugol nokku goɗɗum hara ala wadde mouvement mafhumu mukhalafa on ko famotoɗo idan de goɗɗo go no aroya fi gollitirgol ɗan haray soɓunoɗan ɗan yeyi kadi firamesino ɗan woni e ilirde noon ɗan ñaama e soɓe on ndiyam alma'u yani yastahliku najasa ndiyam ñaama e soɓe ha foola soɓe on few soɓe on muta nder to hande ka taw andatako si ɗan neeɓi ilugol ɗum waɗi si tawi ko ilo janɗa haray harma kono hay ɗum wona ko hani yon tigi eto soɓeji ɗin hara o jilindirali e ko yimɓe hutorta ko o addi ɗo hadis goto nelaɗo men sallam o maki o hadis ɗo hadis Jabir ibn Abdullah ibn Haram al ansari ko o watti wulure temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗaɓo anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naha wonde nelaɗo Allah on tabiti e makko wonde o haɗi an yubala nde bawlete nde sofete yafa ɗon konngol ngol filma e rakidi e nder ndiyam dembuɗam nokkugo o addi o wi alladi la yajri o tentini o wi ɗan ilata argol bawla ɗon ɗum ɗon dagaki o haɗi ɗum rawahu Muslim dammugal heetugal ɗongal ko ngal watti temettete capanɗe joyi e tataɓal babu karahati tafdilil walidi ba'da awladihi ala ba'din fil hibati dammugal yewtaygal wonde no aña ma añegol ɗo na harmugol añegol tafdilil walidi babirawo on ɓurnugol ba'da awladihi yoga e ɓiɓɓe mumɓe ala ba'din e hoore yoga fil hibati ka dokkal oɗo hadis ko yewtata en ko wonde babirawo on wota o ɓurnu ɓiɓɓe makko goo e hoore ɓeya ɓiɓɓe ka okkugol ɓe siko dokkal si tawi noon ko joddi ko yoɓugol ɗon ko ɓurɗo handude e yoɓede o ko on ɓura hanede e yoɓede no wawi hara joddini ko o wi joni masala o inna kala e moɗon waɗɗo hunde kaari mi waɗanaymo hunde kaari kala e moɗon hunjiɗo alqur'ana o darti o heeɓi shahada o heeɓi ijaza waɗanaymo parcelle nokku kaari ɗo o liɓi hakkude maɓɓe o fonni ɗo kala e maɓɓe waɗoyɗo ɗum ɗo hunjiɗo alqur'ana heeɓi shahada heeɓi ijaza halas so hendike parcelle o ɓeya hendaki na toñe ɓe mana si tawi ko jaiza ko yoɓutugol ɗon tigi o wi mo waɗi hunde kaari mi waɗanaymo hunde kaari o taƴi o liɓi hakkude maɓɓe wakkiliɗo waɗi ɗum ɗon wo si hendike ɗon hara wiyatake o ɓurni ye baba en yiɗamen menen ndar ko kaari waɗi tawi wono ko on dottori ay hono kadi waɗon ko kaari waɗi ko amma okku dargo tun okka hara na fusɓe waɗi ɗara suɓa ɓiɗɗo batajo on ma ɓiɓɓe batajo on jonna ɓen ɗon ɗum ɗo ko bermoɗo tan wola noon goɗɗo ma feññina ɗum ɗo ko kaari fiyon ɗum ɓen heyi landaki e goto ɗum ɗon kanko o wiɗo no aña kono ka haqiqa no harmi ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no maaki e hadis goɗɗo goo o wi ene an wonɗo e ɓurnude ɓiɓɓe ma goo e hoore ɓeya ene hiɗa yiɗi ɓe fof maɓɓe yoɓe ɗoftoma ɓe ne'anoma ɓe daggoma ɓe ne'e ɓe warne ko falɗa kon ɓe yiɗi ɓe fof ɓe waɗani ɗum taban on tigi nahi o wi a wastayi ko noon hiɗa yiɗi nafa maɓɓe kan e maɗa koye fotu yan an kadi nafa ma kan e maɓɓe e fotu o addi ɗo hadis goto ko oɗon watti wulure temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e tati o itti an Nu'man ibnu Bashirin radiallahu anhu Nu'man ibnu Bashir o ko e sahabaɓe sukaɓe ɓe towal duuɓi hay seeɗa kontete fayde ko fayɓe to e ɓen o jeeya kanko sahabajo ɓe makko sahabajo Bashir ɓe makko ko sahabajo kanko Nu'man ko sahabajo anna abahu wonde ɓe makko Nu'man ata bihi addimo rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam kanulaɗo Allah on ɓe makko jogimo jungon addi ha kanelaɗo fagala o wi nelaɗo inni nahaltu bni hadha gulaman kana li o wi o paykugan ɗo mi okkimo giyaɗo miɗo mari ɗo nahaltu nahal ko okkugol
mi okkimo o ɓiɗɗo an ɗo mi okkimo hulaman kana li paykun kum mi marno faanda ɗo paykun ko jiyaɗo miɗo mari paykun suka jiyaɗo on mi ƴettimo mi okki o paykun an ɗo o suka an ɗo ɓiɗɗo an ɗo wa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lalalla on maki a kullu waladika nahaltahu misla hada ene ɓiɓɓe ma ɓen fof a okkiɓe sifa ɗum ɗo fa qala la o way wa qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam fa arjihu nelaɗo maki yiltutumo yani jaɓutu paykun kun okkuɗama ko tawaɗ fi riwayatin no e filla e goo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم أوديدون لو في بيب ما بين فو ما بين فوق أوراني بدون قال لا أوي قال الله نماكي اتقوا الله وعدلوا في أولادكم وي هولي الله للماكي هولي الله نونde في بيب مبين نونde كبيب مودو نوندو غول كو فونغول وي فرج أبي فرد تلك الصدقة Nu'man wi wo ben an yiltiti o rutti on sadaka ton mana o firti sadaka on o jabiti o fi riwayatin no e filla ye go fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashir nalal maki e ko an ene bashir alaka waladun siwa hada ida mari biddo harana o do da mari bibbe go harana o qala nam o inhi qala lal maki akulluhum wahabta lahu misla hada ene be fo mabbe a okki be sifa ko kuna odo ko qala la bashir yo owe qala ladma ki fala tushhidni wa tasidina de idan awa tasidina de fa inni la ashhadu ala jawrin mimmi sedata ko tonye de tasidina awa ani awa bay amari bibbe go harana o aw kalbe ko kuda be do ko wota sedina sabna mimmi sedata ko tonye wa fi riwayatin filla yego لا تشهدني على جوري وتسيدنا هور توني تسيدنا توني وفي رواية في الله يقول كن لارماكي أشهد على هذا غيري سيدين قطلقو إدوندو هرنامي لا قطلقو كسيدنا ما دوندو داري نقو إميمي سيدة تاكو توني نقو وتسيدنا توني نقو سيدين قطلقو دوندو هرنامي ثم قال رفتي أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ene nowel tine nde tawata ɓeeɗo ɓiɓɓe ma fof ɓe laatike ka ɗiggangol ma ka ɗoftagol ma ka newanagol ma ka jaɓangol ma haray ɓe fota ɓe fof gaala wi bala haka hi no wela mi ara ɓe fof iɓe feewi hiɓe ɗatanimi hiɓe newanimi hiɓe moƴƴiyam gaala o wi fala idan awa o woy mana awa wota ɓurno oɗa e hoore ɓeya mutafaqun alay hadisa no fotta e sellugol muɗum nde soggande ɗo na ɓe fof addiri ni e riwaya goɗɗo go jardin o okkunomo na jiyaɗo jardin o inni nelaɗo la mari jardin nokku kaari aray kumpay kugan ɗo mi okkimo on jardin miɗo faalama wadde seede on tuma an noon ɗi riwaji ɗo ari o inni yamari ɓiɓɓe go harana o inni ɓe fof ɓe heeɓi sifa ɗum owoy awata seedinan ɗum ɗo nani mata seedinan toñe nani ma seedi goɗɗo go ɗum ɗo haranami ɗum ɗo holli e majmur riwayaji goo ɓay ko o lalmaki firtu ɗum ɗon holli no harmi wiɓe no aña harma ɓen ko ɓandar maki seedin ɗum ɗo goɗɗo go haranami si tawi no harmuno few laaɗa wiyami tanmo yo seedin goɗɗo o wiyan tun ɗo wattake few ko ɗum waɗi woɓɓe goo no ƴetti wonde ɗum ɗon haray koko aña woɓɓe goo ƴetti wonde haray koko harmi wala kullin kaka harmugol ɓuri ɓattade so neɗɗo ɓurdi ndin hakkude ɓiɓɓe mum ɓen sina ɗum haray ɓe o ɓurni ɓen e hoore mum ani jasinaɓe ɓen ɓe waɗanaka ɓen ɗon haray woni baba goto on si hari o mara baba goto haray o hiɓ ayi ko baba en waɗi ko en huwodiray fanken tum en huwodiray on ngol konngol ɗon ngo joya ko neeɓi de dambugal heɗugal ɗon ngal ko ngal watti 354 wi babu tahrimi ihdadi almar'ati ala mayyitin fawqa 3 ayamin illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10 ayyam dambugal yewtaygal wonde no harmani sonnajo ka o heyno o ɓolɗino fi goɗɗo maayi ko ɓuri balɗe 3 sina hara ko modi makko siko modi makko ko ɓolɗinoto kon ko heynoto kon ko lebbi 4 e balɗe 10 mana ihdad ko ɓolɗinago mana ko doy no famorta noon ko sonnajo on feññingol sunu e ande e mapare itta kala cuɗari ko marno ko tawata sonnajo no parora no cuɗora fi yo gorko yiɗu ɗum itta ɗum festi wallina to
nyamina ɗum hilni fewndo ɗo ɗum ɗo siko o waɗiri ɗum ko fii goɗɗo no maayi wona yo feƴƴi balɗe tati. Siko ben makko maayi kanko sonnajo wona yo ɓolɗi no ɓuri balɗe tati. Siko ɓiɗɗo makko men maayi, siko nene goto men maayi, siko yumma makko men gila neeɓi kamɓe ara muɓɓen, si tawi no goɗɗo yani hiɓɓiɗo mo siɗɗo makko hiɓɓiɗo mo ma giɗo makko hertiɗo si maayi be yani siko sonnajo o konti o heynoto o accitayi itta cuɗari ni fof koɗi noppi e koɗi e jawe e chaine e ɗum ɗon fof o itta toon conci moƴƴi fof o wallinato o waɗa lince tawa yiiɗo moyin oɗo nde fato nde mayde oɗo nde juillet o sonnajo ndaari hay conci ko marno ko fof ayata hande mo ɓorno jooɗo tun fayda e yomugol ma wullugol balɗe woɓɓe wona no yontere woɓɓe wona jonte ɗiɗi woɓɓe wona lewru l'islam ari itti ɗum ɗon few tongi ɗum ɗon inni ko hatti ko balɗe tati dowi makkon ko balɗe tati quelque soit o mayɗo no wa'animo sinara ko modi makko eno ko modi makko o heynoto lebbi nayi e balɗe sappo fi honɗum dewgal ngal kañum no jogii hususiya no jogii piiji ko hertori komo o wurduno o naɓidi e waɗide piiji ɗin fuu dewgal ngal no jogii hurum no foti hara frontiére mum on accane heɗɗago seeɗa tawana yo sorto e ngal dewgal ɗa tun o soroya e ngal dewgal ɗa o wawi jillidira ɓiɓɓe jiɓe ko hombo jeey ɓiɗɗo on kaka o iwiɗa kaka ko yahiɗa no wawi bonnutugol giggol hanugol marede wa joni o sorto e ngal dewgal ɗa o naata e ngal dewgal ɗa tun tawa no gasa ngal dewgal ngal o yahi e muɗum ngal ɗon no lewñi ɓuri ngal ɗa o yejjita fiyoɗa few ɗum waɗi acca ɗon zamanu no on tigi miijito ko feƴƴi kon hakkude makko e oɗa on hurum ɗon woni ko gorko on maayu woni gorko on accutumo joni si gorko on no maayu ɗo ko lebbinayi e balɗe sappo sina hara ko sonnajo sowiɗo tawi sonnajo on hari no sowi so modi makko maayi accimo sowi ɗon ko haktuma o jibini wo woɗɗi wo ɓatti wo o addi ɗum ɗo o wi oɗo hadis goto o addi ɗo kanko watti wulure 1,794 an Zeynabi binti Abi Salamata radiyallahu anha itama e Zeynab binti Abi Salama galati o wi dakhaltu ala ummi Habiba minati ka ummu Habiba zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam on kadi ko sonnajo nelaɗon hina tuwuffiya abuha Abu Sufyan ibnu Harbin sanga nde ben ummu Habiba fatino ɗum le ko Abu Sufyan woni ben ummu Habiba ɓawo Abu Sufyan ben makko fatike o wi oɗo Zeynab binti Abi Salamata ari ka makko ɓayo ari ka makko fada'at kanko o noddi o ɗaɓɓi kanko ummu Habiba o ɗaɓɓi bi tibin urateri fihi sufratu khalugin aw ghayrihi no e nder urateri ndin ko soyɗi khaluk ko piiji jillidirteɗi waɗe cuurayi o inni addanelan ɗon kum on ɓawta hun ɗon ma kum butel hun ɗon tawi kum butel hun ɗon koko uuri on toon ko cuurayi woni toon cuurayi khaluk ko piiji jillidiraɗi loppa sunne hara no uuri o wima hara ko goɗɗum almuhim koko uuri ko parfait fadahanat minhu jariyatan o wuji ɗum ɗon jiwu ha o gayni summa massat bi aridayha o fittiri ɗum ɗon ka gaɓɓude makko arid ko ɗum ɗo waɓɓugo ngon ɗo o yetti o fitti ka waɓɓugo makko ɗo e ɗo summa galat refti o wi wallahi mi wondiri Allah maali bi tibi min hajati mi ala haaju e urnagol few na sabu mi jogagol haaju e urnagol mi urnori ɗo hono ko darsu mi jonni o gayra anni si wona tun min سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أني نلا نماك هيمك هور غانغونا ودا خطبة وماك لا يحل لامرأة دغناك سناج تؤمن بالله واليوم الآخر قم دو الله إن يالر مساكتي دو يعني هيمو قم دين الله نيال مساكتي دو أن تحد دي أو قلد نوتو دي أو هينوتو على ميت هور ميدو فوق ثلاث ليال وفي سنغو دو جمع جتات إلا على زوج سنهارك modi makko di ɗon haray 4 ashhurin wa 10 ko lebbinayi e balɗe sappo kala Zeynabu wi thumma dakhaltu ala Zeynaba binti Jahshin radiyallahu anhu mi yahoy kadi mi naati ka Zeynab bintu Jahsh Allah weltanomo hina tuwuffiya akhuha sanga nena goto makko on ani siɗɗo makko gorko on faati fada'at bi tibin famassat minhu o noddi yo addane urateri o hendi urateri ndin o memi urateri ndin o wuji summa galat
أما والله ما لي بالطيب من حاجتي وي أوى والله من على حاجة أورتي فيو غير أني سيونات من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر بناني نلا نماك إهور غانغونال لا يهل لامرأة دغناك سناجة تؤمن بالله واليوم الآخر قم الله وان إن يالله مساكتي دون أن تهدن وقلدن تو o heyno ala mayitin e mayɗo fawga salasi layalin ko ɓuri sengo ɗo jemmaji tati illa ala zawji sinara ko e hoore modi makko gorko makko on ɗo gara arbata ashurin ko lebbi nayyi wa ashran e balɗe sappo muttafaqu alayh joni oɗo ummu habib التي في عدة أو محدة لا تمس طيبا صناجو قل دينيدو ما ادينيدو في مايدة أورنا تاكو فيو مهدا أورنا قولي مهدا para قول فيو جونم أدي أودي كوتا وتا قولي وندي wona o heyniɗo few si tawi lanɗo no faala ko yamiri kon yo tabutu ko kasuudu makko taw fuɗɗorte so faala ko o haɗi kon yo acce ko kanko tigi ɓeygure makko ɓen attoto accude yimɓe garay ɓe si lanɗo dogi mbatula wiray hay kamɓe ɗum wattaki gaɗa oɗo kadi waɗi on pratique sonnajo goto yahi o yahi ka oɗa sonnajo nelaɗo o yi on ɗon waɗi ɗum o yahi kadi ka oɗa on ɗon kadi waɗi ɗum oɗa ko ɓe mum maayi oɗa ko siɗɗo muɗum maayi ɗum ɗo ko honɗum holli wonde janginirgol golle ɗen pratique on tigi no jogii ma'ana no jogii waɓu no waɗa effet e wonaɓe jangineɗe ɓen ɓuri wowlugol ngol tum ɗon e nokkeli boyi nelaɗo men sallllahu alih wa sallam ko golle ɗen o hollirta yimɓe ɓen ko ɓe yahi ɓe yiltoya ka sulh Hudaybiya ɓaylaɗo maki fembo ɗen yiltoɗen hakken ko sahaba ɓen tawi ɓe faalaka yiltagol ɓe faala hewtoygol Makka ɓe waɗa umra si ɓe arta ɓe jaɓani few fembo ɗen yiltoɗen mo ɓe morni ha laɗo seytini sonnaji makko Ummu Salama o wi ko ɗum seytinɗa o wi ko ala hakka mi seytina miɗo wolde yo waɗe hay goto waɗani ɗoni ariɗo o fembimo aɗo fembi agani yalti ɓayɓe tawi hino jaka woni pratique o fembike ɓe fembidiri ha ɓe barmidiri o ko ara hen goɗɗi goo ko golliti golle ɗen ɗum sa wowli ara ɓe darda est ce que kamɓe kadi ɓe waɗa ɗum kamɓe watta sade no wiya ɗo en waɗi hunde kaen waɗi hunde kari daren kamɓe kadi ko ɗum imma ɓe wolama ɓe miijo joni en ayno nde si ɓe waɗi bisimilla enen kadi ara en mettafi ara en andi jaka no gaso waɗade ara ko ɗum ɗo woni ɓeɗo sonnaɓe ko ni ɓe janginiri wonde sonnajo dagaki si siɗɗo makko maayi ka o ɓolɗinomo ɓuri balɗe tati ha noon balɗe tati imo newnana ɓolɗinagol ngol yo ittu koɗi noppiɗi yo ittu jawe ɗen e chaine on o jooɗo arɗo o anda hara si sonnajo ari tawi kamɓe sonnaɓe ɓe jooɗi hayso andanamo o yiyaymo tun o anda ko oɗo woni mayraɗo on tawi ɓeya fo mo ɓe no ɓorni conci cuɗari no waɗi cuɗari mum ndin chaine e koɗɗo o tawi oɗa no jooɗi kañum ko conci yangorɗi ɓorni hewta tun goɗɗo wiyata ko kaari ni hewta tun o fewnoga makko ɗon o wiya on yaafoto yarno mo newnana balɗe tati si feƴƴi ɗon yo yilto e gurdam makko wowɗan ɗan amma noon siko modi makko ɗum ɗon ko lebbinayi e balɗe sappo ko yo ɓolɗino eddinagol e ɓolɗinagol sirte kono ko kanji waddoto o wiyete eddinagol ngol ko yo wonu ɗin ɗon lebbinayi e balɗe sappo wota o nunnan jamowo wota o voyage ɓolɗinagol ngol wota o paro wota o cuɗo wota o moƴƴintinno ay fus wona cuɗari tafandi wona cuɗari moƴƴingol ɓandu mum ndun desingol laali waɗa maquillage waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa kanjiri ko ɗi yaday ha lebbinayi e balɗe sappo en torki Allah subhanahu wa ta'ala ella faami dina kam faamu selluɗo arsiken kadi gollitirgol ko faamuɗen ko jaɓanen ko onne gollude ko wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin aleykum salam ala ɓellandiɗo ka dambude ɗo wonde o innayi o harmini babu tahrimi kada dambugal harmingol hunde kaari wonde o innayi babu annahyi an kada dambugal haɗugol hunde kaari wonde wona babu karahiyat kada dambugal añegol hunde kaari ɗiɗo ko honno ɗi degré majji on annahyu wa tahrim ɗum noon ko gootum haɗugol e harmingol ɗum noon ko gootum ane ɓuri ɗuɗude kon si innama haɗama haray harminama ɓe innayi annahyu yaqtadi at-tahrim haɗugol no holli no ñaawi no landi wonde harmugol ko haɗa si goɗɗo inni joni wota ñaamu ɗum ɗo nani ɗum woni haɗugol haɗimo joni no est ce que o ñaamugol ɗon no harmi ka lasili haray no harmi e makko o ñaamugol ɗum sharia o inni tawa ɗum ɗo lasili on wonde dagaki ka waɗa ɗum harmi ko ɗum waɗi ɗum ɗon mana tahrim on ko wiyata ɗum ɗo
dambugal yewtangal fi harmugol e dambugal yewtangal fi haɗegol ɗin non ko go amma añegol ngol no añegol ngol won ɗum ɗon e harmugol na gotum ndi harmugol ngol so on tigi waɗi mo jogi bakkat so acci mo jogi baraji amma añegol ngol si on tigi waɗi ko aña o mara bakkat so accino ngo waɗali mo jogi baraji ɗum sen ɗon woni no serti degré mum no serti ɗa si on tigi waɗi mo jogi bakkat so acci mo mari baraji ɗa si on tigi waɗi o ala bakkat so accino mo jogi baraji fo mum so acci mo jogi baraji ko ka waɗugol siko ko haɗa kon ma ko harmina kon haray mo jogi bakkat siko ko aña kon haray o jogaki bakkat ko ɗum sen woni degré on hakkude ɗi ɗon pijita na taban si tawi goɗɗo okki ɓiɗɗo muɗum hunde o wi joni kala mo waɗi ɗum ɗo mi waɗanaymo ɗum ɗo goɗɗo e maɓɓe waɗi o waɗanama si tawi babira on maayi konko waɗani ɓiɗɗo makko on ɗon ɗum tawete kan ɗon ndi ko ɗum ɓelandi tawatake kan ɗon ndi te o ittinno e jeeyal makko si tawi on tigi okki ɓiɗɗo mum on hunde ka o wuuri o selli ɗon nden ɗon hunde si o maayi nden ɗon wattatake e ko jawdi makko ronoteni ndin hara ɗum noon ko okkaɗo on jeeyi kanko tu hatta noon o tawta ɓeya kadi ɓe ronida o hen ɗo geɓal makko ngal kadi kan ɗon sen farli joni on tigi yetti o wi joni ɓiɗɗo makko o hunjiɗo ɓurana o okkaymo terrain o jogi terrain ji 5 e misal ɓiɗɗo go hunjike o ƴetti o terrain ɗo o jonnimo ko hani ko ɓe change o si tawi ko inde makko kanko babira on wonno ka kaydijo ɓe change ɓe watta inde ɓiɗɗo on o iwi e jeeyal makko kanko babira on few si o maayi on ɗon terrain kontatake ko jawdi makko accani on ɗon d'ailleurs o yaltinino e jeeyal makko fewdo ko wuuri on ara ko wiya terrain jinayi luttuɗi ko ɗin ɓe sendata kamɓe ronoɓe ɓen on ɓiɗɗo hendino ɗon terrain ɗon kadi le o tawta e ɓe ɗon ɓe sendata no an ɓay baba en okkinoma terrain anga tawatake hande kadi gala ɗum noon ko feere ɗum noon ko ƴette ɗum wattira to o arta kadi o ronida e luttuɓe ɓen no haniri noon fo billahi tawfiq